tuzagerageza kwirwanaho uko dushoboye. Tuzakubita umwanzi kandi tumugeze kure. Ibyo kuvuga ko banze ibiganiro natwe twebwe ntacyo bitubwiye. Icyo dushaka ni ugufata Goma maze ubundi abaturage bo mu gihugu cya Kongo bose bakabona umudendezo kandi ungana. Ibyo ngibyo ni ibyavuzwe na M23, aho bavuze ko bazarwana umuhenerezo kugeza ku munota wa nyuma. Noneho kuri paje z'intambara iri kubera muri Kongo, ubu ngubu abanyamakuru bo muri Kongo bajyaga bavugisha umutwe wa M23, bashyiriweho igihano gikomeye cyane n'igihugu cyabo cya Kongo, aho babisa abafatanyabikorwa ndetse no gutangaza amakuru y'abangaba. Ariko nubwo bashyizeho ibi bihano bikomeye, ngo uyu mutwe n'ubundi abawubamo basanzwe bafite imbuga nkoranyambaga bakoresha, ngo kandi zikurikirwa n'abantu benshi. Guhaye ikaze muri iki kiganiro, ngwino turamburane paje z'intambara iri kubera muri Kongo. Nkwibutsa gukora subscribe, comment ndetse na share. Iyi nkuru ngiye kukubwira none ahangaha nkaba ngiye kuyikura ku kinyamakuru Umuryango. Guhaye ikaze. Abanyamakuru bakorera ku butaka bwa Kongo babwiwe ko gutangaza amakuru meza ku mutwe wa M23 biyitiza umurindi wo kugera kuri politike yayo, bikagira ingaruka mbi ku ngabo za leta ziri ku rugamba. Ngo bityo rero uzongera kubikora azahura n'uruva gusenya. UNPC ivuga ko hari abanyamakuru bakoreshwa na M23 bagahabwa amafaranga menshi kugira ngo bayivuge neza imbere no hanze y'igihugu, ndetse isaba ko buri munyamakuru wese wo muri Kongo yashimagiza ingabo za leta. Ni ukuvuga ko NPC bategetse abanyamakuru bose bo muri Kongo kuvuga amakuru meza ku ngabo za leta, aho kuvuga amakuru meza ngo y'ingabo za M23. Ibi ngibi ngo bitiza umurindi izi nyeshyamba ngo zikarushaho kubatsinda. Yagize ati, komisiyo isabye buri munyamakuru wese wo muri Kongo ko mu gukora amakuru ajyanye n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu yakwibanda ku makuru ashyigikira igihugu no kudaha ijambo cyangwa ngo avugishe umwanzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo umwanzi bavugaga n'ubundi ni M23. Abenshi bashyize komenti kuri iyi nkuru bavuga bati, nimureke abanyamakuru bavuga inkuru z'ukuri, nibashuka kuvuga inkuru z'ibihuha. Ese bazavuga amakuru meza ya FARDC kandi ntayahari? Bazavuga ko mwahanganye n'inyeshyamba kandi ziri kubakubita? Nimureke bavugisha ukuri. Ibi ngibi ngo bikaba byatumye habaho igisa n'ihangana, aho ibinyamakuru byinjiye mu kuvuguruzanya. Ibikorera mu kwaha kwa leta biravuga imyato FARDC, mu gihe inkuru ivuga ku ruhande rwa M23 isamirwa hejuru igafatwa nk'igihuha. Niyo baba bavuga ukuri ku byerekeranye n'uyu mutwe wa M23, ngo babihinduye ibihuha. Bari kubasaba kuvuga ibibi gusa M23, birimo nko kuvuga ko uyu mutwe watsinzwe, birimo nko kuvuga ko uyu mutwe watswe uduce twose wari waramaze gufata. Ngaya niyo makuru bakeneye ko ibinyamakuru bivuga kuri uyu mutwe. Ku mbuga nkoranyambaga batangiye kwibasira Radio Okapi y'Umuryango w'Abibumbye, irashinjwa kubogama no guha amakuru M23.
Hagati aho inyeshyamba za M23 zikomeje gukubita inshuro FARDC, aho mu mirwano ikomeye yahanganishije izi mpande zombi. Ni ukuvuga ku munsi w'ejo M23 yabashije kwirukana FDLR yari imaze igihe igenzura grupoma ya Tongo. Hanyuma abasirikare ba FARDC babonye ko bikomeye bariyirukira. Ibintu bisanzwe n'ubundi ari umuco w'izi ngabo za FARDC. Iyo babonye ibintu byakomeye bariruka bagakizwa n'amaguru. Aho abasirikare ba Kongo bumvikanye bavuga ko ngo nta piyesi y'umubiri ibaho, ngo niyo mpamvu iyo babonye bikomeye bakizwa n'amaguru bakiruka. Ibintu bashinjwa n'abaturage babo kandi bababaye cyane, aho abaturage babashinja kubatererana bakabasiga, ngo umwanzi akabageramo akabahungabanyiriza umutekano, kandi ngo bakabaye bafite igisirikare kibarindira umutekano uko byaba bimeze kose. Nyuma y'ibi kandi mwamenye ko utudrone tubiri twa FARDC inyeshyamba za M23 zamaze kudushyira ku butaka. Ibi bikaba bije nyuma y'uko M23 iherutse gushwanyaguza ibifaru bya FARDC ikabihindura umuyonga, ibindi ikagenda ibyidogaho. Nyuma y'ibyo kandi M23 bafashe imipaka ibiri iri ku ruhande rw'u Rwanda. Ubu ngubu rwose barayigenzura nta kabuza. Kandi M23 murabizi neza ko ubu ngubu imaze kwibikaho uduce twinshi kandi dutandukanye twegereye neza Goma, aho ngo habura ibirometero bigera ku 10 byonyine kugira ngo M23 isesekare Goma rwagati. Ibintu bitari byiza habe na gato ku ruhande rw'ingabo za FARDC, ingabo za Kongo nyine. Kandi mwarabyumvishe ko muri presidence, ni ukuvuga mu biro bya perezida, ngo hari umwuka utari mwiza. Ibi nabyo biri gutiza umurindi inyeshyamba za M23 bigaca intege ingabo za FARDC, aho n'ubundi ngo nabo bari gucikamo ibice batari kumvikana. Ubu rero ingamba zafashwe, ntawuzi niba hari icyo ziri butange ku munyamakuru wese kuri gutangaza amakuru meza ku nyeshyamba za M23. Ubu buri munyamakuru agiye kujya korera ku bwoba burutu bw'ingabo za FARDC. N'ubundi hashize iminsi arizo zivugwaho kuba zifite ubwoba. Ubwoba bw'iki? N'ubwoba bwo kuvuga neza M23 ibi ngibi nibiyitiza umurindi ikarushaho kumva ko nyine ifite imbaraga. Reka dusubikira ahangaha paje zacu z'inkuru y'intambara iri guhuza M23 ndetse na FARDC. Nakagaruka ni buri munsi, buri gihe cyose uko hari inkuru nshya twebwe turayikora. Kora subscribe, comment and share. Wari kumwe nanjye Brando Nyawe. YouTube channel nta yindi ni Brando 99 official. Niba warahisemo YouTube channel wahisemo neza. Nta handi wabona amakuru y'ingenzi kandi yizewe usibye kuri YouTube channel yacu. Shalom shalom.